Assalamu alaikum устаз. Қазақпын дейді, машалла. Қырғыз қызды алғымыз келеді. Қыз мақұл, атасы рұқсат бермей жатыр. Қазақ деп қыз 20 жаста не қылсақ болады дейді. Ата-енеңізді алып Қырғызстанға келіңіз, жоқшылық қайым. Қазақ Қырғыз бір ел бізді. Илгертеден алышып берішіп келген мұсылманшылығымыз бар, боордоштугубуз бар, көрүүчүлүгүбүз бар. Сиздер бизге кошуна болосуздар. Эгер ошол биздин карындашыбыздын жакшы карап көзүнөн жаш агызбайм деп, адилеттүү болом буюрса жакшы карайм деп ушундай болсоңуз, ата-энеңизди алып келиңиз. Эми азыр аралык алыс деле болбой калды го, туурабы? Аралык алыс деле болбой калды. Ошон үчүн кыздын ата-энесинин уруксатын алышыңыз керек. Аны жанагынтип сүйдүм күйдүм деп алып кетип калган болбойт. Эртең сиз да аке болосуз, сиздин аялыңыз да иши болот. Ошол учурда андай жагдай мындай дурус эмес болуп калат. Ошон үчүн сиз ата-энеңизди, аке-шеңизди алып Кыргызстанга келип, сый зыяпатыңызды көрсөтүңүз. Иншалла балким макул болуп калар. Кайра жакшы болот. Ошончолук балдар кээни болот деп айтор. Кыргызстанга келип кайнатаңыздан ыраазычылык батасын алганга аракет кылыңыз, бауырым.